Amala
a little bit for AMANI is coming.
te lorava tai e sai tai e tai teo kana nei tai au salo de piso de wala wa mele sa to no le finally give me a smile. Ata yo oi ata lofa. Leas yang tu saminga. Oleh tadi yang tafa. Tuan yang nang faran sudah tulai. Ya, saya mai sahaja tu. Tuli ola e su tuiso o te atalo fato le taia wa le antaina o to sauninga hai u talena yang tafa amani le taia
Talofa, ele foi na minha tofia de tua, no prefeito. Talofa, ele cacia. Eu fui na venga, sosse cacia, e a messe o maina o porto. Talofa foi, aí ainda na lua, Paulo Manafa, sabe? Satu uma boleh nias, ia tua hele lang lang satu. Welcome everyone, and thank you for joining us today as we come together to celebrate the life of our beloved AMANI. I'm truly grateful for your outpouring of love and support. Thanks for coming. Show your respect. Pay tribute for his final service today. May God bless you all. Nitayao, umaya si otato, whaktai le tua, ela I to sami tuma whaftai o mātou tau mai ni tai apo mātou whaiumina sauninga rea tari whaftai so whomuia pa ia ia a whenga menga pa ia I kāsia pa ia inga na lua pa oro mangawha o a inga mai te le o mātou iai le nei tai au iuru Famangalo Dietary. Famangalo ay nanalo, famangalo ikas. Mato fata misia ngang paye. Fatu mumaya famalo simai mato lineyas. Ay meselama matu amalian. Jadi sobinga tumal fata wa la fana. Swafa Yesu la ikarsi. Mato fata tuanya. Amin. Tato pese, elo tumai o fafta. Lana mai pelano, tato pese. Ora maua manoi manei, tato o fafo. Sumai, tele leo manoi manei. Tato pese vinga, mai leo, ya ona. Tato yelo tato tap sanga mulia. Sungal fasenga, na pati fai wasu.
pray. Dear Heavenly Father, we come to thy house of prayer to give you the honor, glory, and praise for dying on that cross at Calvary, and shedding thy precious blood to cleanse and to forgive us our sins. We praise you for who you are, God of the universe, God of nations, and God of us all. We thank you for your love and your faithfulness. We bow down before you, for it is mere for man to praise you and give you the glory and honor. We thank you for thy word. We thank you for your free gift of salvation. We humbly offer you a thanksgiving for such a privilege to be thy servants. May we be worthy to serve you according to your will. God, our refuge and strength, close at hand in our distress, meet us in our sorrow, and lift our eyes to the peace and light of your constant care. Lord our God, you are our refuge from generation to generation. Years and days vary, but you remain the same. Your mercy remains with us in life and in death. Grant us to remember and to give thanks for what you gave us through our dearest Son, AMANI Nolani Stowers. We believe that you receive him into your kingdom after his long working day. Help us to hear your word of grace, that our fear will be dispelled by your love, our loneliness comforted by your presence, and our hope renewed by your promises. Praises, Father, in the darkness and light, in trouble and in joy. Help us to trust you, to serve your purpose, and to praise your name. Dear Heavenly Father, you have not made us for darkness and death, but for life with you forever. Without you, we have nothing to hope for. With you, we have nothing to fear. Speak to us now your words of eternal life. Lift us from anxiety and guilt to light and peace of your presence. And set the glory of your love before us. As we leave thy house of prayer, may thy love and mercy be upon each one of us. We pray, O God, in thy name of our Lord Jesus Christ. Yoelo mātou watua, o le tamalawa oe o le whaavavau. O mātou iai I lo whale tāpuai. Mātou te avato le vi inga, ma le mamalu, ma le whaanetanga I lo suafa. Whaafetai I le lofa, la veai, ma le lofa tū noa la ufiu. E hala ia Yesu ke risalo mātou wali I na maliu I Kalevaria. Na malingi ai lo na toto pa ia, mo le whaamanga lo ino mātou wansala. Mātou te vi ia oe le atua. Awa o la ufiu e tū maulo mamalu ma lo pa ia e lea unoa. O le atua oe o le langi ma le lalolangi, ma laloifo le nei lalolangi. O le atua oe o ngangana, o le atua oe o malo, o le atua oe o tangata ola uma. O le mea lava lea e te tau ai lava I le tangata, o na whaafo I o le vi inga I la ufio. Ioe awa o oe o le atua e tumu I le alofa muti vale, a o le alofa e tumu I le wha maoni, o la ufio lea. O mātou tāpua I le na yaso I o luma I lo mātango fie,
malou sili ese awa ua tatau ia te oe o le mamalu ma le viiga faafetai i lau afioga paia o lau upu lea ua fai ma taʻitaʻitama i o matou olaga e aʻo ai ma faatonu ai o matou ola o matou auauna ai ia te oe i le avanoa ma le mea lofo le ola o e foaʻi mai ia i matou i taimi uma ma so uma ia viia oe ona o lou suafa faafetai oe o le atua o sulufaiga o le atua o le malosi e matou te faamoemoe ia te oe auā o ua ao e mau ai e i matou le lotu tele ma le mafanafana o a lava vaivaiga o a mafatihaga o a faanoanoaga ua e fetalai o lauafio lava o le mapusaga o avega mamafa o le matou ola o oe o le malamalama o oe o le filemu e te aumaia ia i matou le mapu e matou te malolo ai i tigā ma faigatā o le olaga nei i oe le aliʻia lo matou atua o oe lava e te tausia i matou mai lava i lea auga tupulaga i lea auga tupulaga sa e leoleo ma e puipui e oo mai lava i le aso e lē mafai ona suia oe auahe e tumau lauafio e le aunoa le ligi mai ia i matou le aliʻie le alofa mutimuti vale o lauafio ina ia faamafanafanaina i le agata i matua o uso matua faafine o aiga galua ma sa moa potopoto uō ma e masani ma au mea mamae o e pelē i le loto o le nei atalii ua fai i lagi le folauga le aliʻie o le mafanafanaga sili mai iā te oe e matou te mapu ai viia lauafio ua mapu atu i o uaao ia foʻi le viiga iā te oe aiai se mea sili ona tāua i o matou loto o le nofoaga ua e saunia e fai lea ma oliolisaga e tumau e faavavau mo le au faatuatua alofagia i matou lenei aso matou sauni e faalogo i lau upu ma lau afioga e taʻitaʻi ai o matou ola ae tafi e sea ai faanoanoaga ma le aopogisā i o matou loto magaga a ia maua e i matou le faafouina i temi uma ma le malosi e ala i au folafolaga tamalo fae o le alava faigatā o le pouliuli ma afiaga o faalavelave e tutupu faafoseʻi i le soifua ma le ola o le tagata ma i matou nei matou te viia lauafio auā o so se mea e fai ai lava o lou finagalo i oe le aliʻie matou tuuina atu iā te oe lenei sauniga taʻitaʻi mai a lauafio ina ia faaiʻuina e ala i le mamalu ma le viiga e foʻi iā te oe lo matou alii matou tatalo mo se tau ma se laofio lenei aso auā faamoemoega ma toe sauniga o si o matou atalii nei ia faalaolao pea a aoalofo o lauafio ia e liligi mai ia i matou lou filemu ma lou manuia e ala i lenei aso matagofie ia foʻi le viiga iā te oe o ani o matou vaivaiga o ani o matou faaletonu ia mamā ma magalo i le toto paia o le matou alii o iesu keriso i oe le aliʻia o le matou tatalo lea tatou ō ma lauafio lenei aso ia faapena lava ona viia oe le a se taimi o le a e saunoa ma e fetalai ia i matou e ala i lauafioga saunoa maia ma e ao lava ona e fetalai mo i matou ia faia lou finagalo ae aua lava nei faia o matou loto ia viia oe lo matou atua nei se o i faavavau lava e ala ia iesu lo matou faaola amen haftai atu sunga le hawhangaiga pati whai wasa tau sanga molia nei tai au o le whangaina le whiong paia le tua le whangaina le whawhangaiga ia Paulo Solovisua whangamaia le upore tu
o fionga pa ia o le tātou atua. Tu se le evangelia Luka. Luka lonu tau pa suma tolu. Ano fai pa lusu malua se i whangata mai fai pa tolu suru. Ia whaafonga maia. Ia fionga pa ia o le tātou atua. Ua ui ane foi o ia ia ai ma whaoa ai. Ua o a whano. Ua ala malanga atu i Usalema. Ua whai mai leo le tasi a te ia le ali ie. E toi titi ia e ua whaolaina. O na whetala atu le o ia ia te ila tau. Ia o tau fina finau i nau atu ia le whai toa wā piapi. A wā o te whai atu ia te o tau. E to o tele la tau te sā ili ina ia uruatu. Ai le ma whai lava. A uma ona tūlai o le matai o le whale. Ma pupuni le whai toa. Ona o tau tutu le i fafo. Ma tui le whai toa. O whaapea mai. Leali ie. E to mai a te imantou. Ai tali atu ia. E whaapea atu ia te o tau. O te leiloa o tau pe mai whea. Ona whai mai Ele o tau. Na mātou a ai mai inu i o luma. Na e au fo i a te imantou i o wala. Ona whaapea mai lea o ia. O te whai atu ia te o tau. O te leiloa o tau pe mai whea. Ina o se tuia o tau ia tau. O tau uma o e whai a mioleanga. E iai le tau whaitangi a we ma le lili wau o nifo. Pe ai loa o tau a per amo, ma Isaako, ma Iakopo, ma le au perfecta uma i le mālo le atua, a o tau ua tūlia i fafo. E o atu fo i tangata mai, ma se sae, ma se sifo, ma le itu, ma tu, a toma. Ma le itu i tonga, e tā o oto i le ai o le mālo le, e ai i le mālo le atua. Whau ta foi, o e mulimuli e a vea ma mua, a o e mua e a vea ma e mulimuli. Sanga whamanuia mai le atua i ana whionga pa ia tu maua tu ia te ia lona vi inga, le ima se ia o i le whaavau lawa. Amen. Moli le whaafitai, whaina le whionga pa ia le tātou tua. Ia, manatu le lao le lei o le a tua isi mo le mau na le dua mo le mau le kalisia o no le tatu tei. Tina ia whasenga, ia mesele krema lai mailan mo le mau mai Samoa, ia walong. Ia, mo le mau le kalisia o no le tatu tei mi ile nei tai au, lea walau mai whalualu. Sunga ia mataia leo sawai whasenga amani ia wasana tala la maftanga masiana pele sei o te tūlai le awa ma le mi ngao i le nei tae au o soltuina ailo o tau pa ia ma lo tau malu ai mua no whata lofa i le tai o sau ninga sunga whawhengainga ia whatutu ai tainane le sunga i whawhengainga ai maise o tau whatua o te whatalofa fo isi o mato e kale sia pele i papakura. Su ai o lau sunga i le awao. Su lau sunga to ina a fionga i ti akono ma le pa ia la silasi o tato e kale sia. Se o lava i alum whanau.
O te whaatalofa i nei o mātou ainga o Nolani ma papea si o mātou ainga pele. I ona i tū te tele ma ona i tū tau langi. Te whaatalofa atu aile nei tai au. O te whaatalofa fo i wō. Yeah, okay. Siap tama pele ya AMANI. Ua mawhai ona tau awhiwhio ma susu maile nei tai au. Tau te moli mawina le aso fia. O le atali i a AMANI. Tā alofa lava. Ai, sina u mo le maupupu o le atali i a AMANI. O AMANI na whanau le aso mua o Novema le iwa 5. Ai na whamutaina pe na maliu le aso 7 Februari 2025. O tausanga nei e atoa i ailo na tolis full tausanga. Ai sa matou i Samoa sa whapea na tausio ia e mātua o Ngolangi. Ia tina ia waloanga ma le tamai asu a AMANI. Na matou mafuta ia i Samoa. O le se fulu tausanga o AMANI. 2.5. Na matou o mai ai nei New Zealand. Lola. Sautala ia AMANI. O AMANI pe na moli maulu taman po. O AMANI a se atali e esele whaaloalo. Fiele mu e usitai. E anga alofa. Ai fo i ona winga. Iei taimi e le usitai ai. O AMANI e esele maten ta ona winga. Amangi sosoangi mai o ke whakangia. O te ngia AMANI e leai ma se tala pe tatiwai atu pe tali mai a maua. Na paual me tatei loai o matua i mu a fōringa o AMANI leita. O na tūlo le ilunga savali esi. O na alu lea, se ilonga e alu alua AMANI ua malia atu e fo i atu. O na alu atu lea peia le se me o tupu. O AMANI es tangata loto alofa. O le matou a inga e le se a inga. O ia e ulu matua e le whanau e toongo. A loto a AMANI e alu e whaingaruenga, suela ngaruenga, whaingaruenga, pe tasi lua tolu aso, te saufu e te nofo. A ngofo a AMANI wa kwa ale ya sankupe, ya alu le me alu e apalailang pengfiki. E alu alua AMANI saufu mai e le fus pengfiki o maua. Ya. Ia la tu mai la u mol mau lumare. Ile ya matanga le masina nei o Februari. Sa unil matu malanga mateo sa moa. Ai sa no foi i le mesa ia isi ona siana whanau. E te ua vili atu atu. E sau se piki akunga ia o la ala koe ngofu foi o ia maua. Ona luatu le matou nofu, ai tu e tasilwa i aso matou o i Samoa. Na matou o i Samoa, sa ufai a AMANI. O elela e nofu e vaai ai, na i o tei.
Ia ba ai whaalelei na yo uso. Ai ba ai whaalelei tō whaamuli. Nā alun matu ta abalele bawe hao na. Atu saunu teo Samoa. Na matu o uma ana o amani nufu. Liliun maka abala alu. Au kilo mai a amangi lai kūr whai koa. O pala au mai lo wha amangi. Alai kalo aku ai ngalo ia kia. Alai kalo muli anga amangi ia kia. Alun matu malanga Samoa. E vele aku a amangi a so uma. E mga ai whakalangoa aku langa whangau ia maua. A matu tala noa o na lau makuleo me mga awai. E mga awai so e mai ngianga ngā ngiu o mai sanga luau o mai sanga. Ai ole asa muli lava lenga. Pale so se fulu tasil po. Ai o vili mai loa ko sia ki mai la fa na ulfa. Te vili mai fa mai le o lama. O te vili mai ke fongi amangi. Fa aluang o vili amangi le kari. O fa kule ya lama alu aver ke fongi amangi lo ke fi kalango. Kasi ala o vili kali lo amangi. Ako amangi, ala menga. Ai fa mai kala amangi. O lea makieva ma wo. E ka lor suka se o walo I kong ai o wo e momoe. Fa ia wala vanga. Alu lo e moe mo. O tsala muli amani fa me tia. O wa amangi se longa o nga ko fa long ko pala au o mam. Ai wala au ai amangi lo ngoe. E mam manga kua mai aku lo wala malo le tua. Man kua mai angia kasika le kifa mulmule ka ngofia I Samoa. Manga kua mai masaka pea se vai koso. Mangi lava o si au whanga, se mako pea ma si au whanga. Whako amangi wa umanga penga mea ngā whe mai. Lala kai me ka ngu al ko waa whako e ka ngu se me pole awhal kasi. Mai amangi a whekau I ala, whekau I lei ala kai minga. Te ko whelo a I lai I. Ai ngalo ia au le wha mawai aku ngā amangi na an. Tulau lava. Ia. Kei loa la whanga ka ila mun mau ke o kangi moi e kunu mai. Ai o tala anga nao siap tama o amani o siap tali e ese male alofa. Ese mal whalo alo. O ke le loa po wakali a mangi a mau. Ngal pau angal mea ka kei loa iwa ika a mangi. Wakulunga savali ese mmanko. Amani. E winga whainga ka. O sau al ka awale ngei lik mea nga mai. Pek. Kere loa, ke I laka wa ai loka ki kilo I au kafa. Ile a mainga o longa maliu. Au whaeku si awe ka wale whaeku sori. Makua I o dekari kongu ale maliu amang. O ngale kele o ngei ka ngaka wala ko moli molia mai longa kingo. O anga uo. O nai o mato wa inga. Lea lawa tau nuu mai aine. Ia. Pau lava le tala. Au ngel ki ngā e whai masui o ta māman pānau. Le ase seo a mani wha mole. I te tono seo mātou e kālesia. So mātou a inga e mai se wō. Wha mole wha mangalo le atari. Wha mangalo a mani. Ai. A mani. Manu ia tele lava lau malanga. Tatou tu e whailoai I se aso. Lawi o mangi. Ai o le awha o mātu la mau. I le pese masani moa whamulmole mo onga.
Aviu Masam. Aí lá no norte. Đây. Đây nó đi. Mình máu tay mình lấy là tu nát tu li. Mình máu kan marawa man. Chua ya valong su man. Ya. Nhật pháp mới malang mai mới là so santam. Ya lewole la mai. Semelo sila atalo fa tu valo nei tayao malole sai malolo tel ya faman vi delele tu ya cho china Time,
tari o le ia i sa winga le o le aso le amani para faanga e uma mo oe mai se o tato a inga sango le uma ke i masera ma le whanau ina uku ma tiro mai ma le whanau sa lesa sa tausi a te oe stera ma stiri ma le whanau tato a inga uma le sango a whaanga namo oe amani ia mani ia la marama ta rofa le usu na pesa pato ese e do wali uwa o se i lo poranga umane e ia e fato ese ia Alore, sai, hatai, te akile, na ya walo, na yo no mo nga siang tama ya te minei, mun muli, nei kayao, sina tala, mai de kansia amani ro wa tadi ifale ngama. Wa to fa fonga ya e lua tu mon mau foi ni tu le lei ma mi mere lei mon no winga le lei ai le na foi ma le lai ma to foi ma tanga fa nga ia foi la pere. No one is perfect. Se fia le tua fa penala wale so fo mai le olanga a oma sa au te vo ya petai na o me ya tu lisi levo uma le oma ya fa penala le na fa ina lo so fa na I ta anga no winga o so nga nei pe tele a fa ina le so fare nga ta no pe so fare nga le te tai mi sa o talo ai mo le nga le te tai mi sa o e ta singa e le fionga le tuo mai to wina e tu sa ma le fa tai mi mai le tai mi a to ma futai sa fo I mai ai a mani fa ta o mana sa fa ta to fo I tuo le olang toi foi mai foi toi sau ya Yesu faultang e uma foi ele I faingo fie le finau le antali le taua faltino ma le taua falenga se ia o ana ia le taimi o lona o langa na faina lava I solinga tu la fon ma fa pena on toi foi mai lava ia ke biso na to vai te leo ana wo pe ona yai ni yaso e sala to ma futa le na tai e o mai arte mine ele la to te langoina ma sawe lava ma to foi mai fo pe no vet fa on talia Yesu man fa tang e ma to ya fi nau mai lava ya ai fo I vai ngale lang
Hi tau mawhai mai lava i le nganga. Tala noe le soul. Sa o whinawa i a man malo. But e ui le nā pia nau ta uan po. E ia le good news na umau. I le vai aso ale. Salo le o ta ua sa ta ua na se on to lua. Le last minute po le last page o le o langa fale nganga o amani. Sa tuati ngā le o loa tulo. O le ise wa oi o naru le mira mo al bo. O le maua la tu e tum. Tuati ngā o le ise avanoa. Na faile le skulati. E alo pe ise tu spa ia i o se amai. Na naru le skulaki amai tu spa ia. Ona no folea ma ku urkus pa ia i lona o loa le tinga asi sile tuole por kalam na yele salamo i was fufa o le tusiale na su e aman a fatali tali mata wivi male tinga salamo i was fufa na i tuol tato page. Pea iai se le leila no ai fai tau whare o tele mai a le memory verse le na meditate taile atali i le taimi lea a o le i wha o pia lona soifo. Salama iwe su wha su wang ma su iwa. Pe mai e tatu fai tau wha si tato umana iere pepa. When I said i a yeah. When he was suffering severe pain in his teeth, he seek God for a cure. He asked the security for a Bible. And then the security took the Bible to him. And he opened the Bible. And he found this verse. When I said, my foot is sleeping, your unfailing love, Lord, supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Ma na ia o le verse na tuu iai. Le nganga o le tua a whea ngai ma le fia maua se whesoa soan. Na o whaiani. O lo o ma pewa lo vai. O na tā ofia e lea e wau e loa lofa. Le ri i. O le tele o manatu natu o lo loto. Ua fia ai lo nganga. O na wha ma whana mai a te oi. Mana ia le tala le woa po le tolua a mani. Saulo le fale. Ala wale iai se tinga. Ele iai se fuala au leise si mea. Nana tuua tu sipa ia i. Meditate le vesele. Toi fo it fale ua. Na fesili leo se antolua. Ama ua e whaitau al tu sipa ia mai. A whai mai. Ua tali le tua ilo tinga. Mana ia le tala mani na u whalonga. O mai aman. Hei atu e sia na tōru le saman mauan po. A whai mai. O aulangona o te whewhe o te le fia alu i se ori. I don't want to go to hell. Lele na ia sa ili ai i le tua. Ma na ia langa memory vesele. Na tangi le tua. O lana toi tai me meritei tai malona tua. Ma lana tala o te le fia alu i se ori. Le anga ua lewa tau sanga o tau mwhai e discipline ma disciple o langa whalenganga. Ina ia apeta e alu i tua.
to sauton. E alu tua to sauton. Last minute, o le vai aso ana pe luaso ai la vea lo tavale mauti. Fifia la loto. O le alava fale tono le tangata. E alo falava le tua. Le tua ia le tua le falave lave utupu. But maybe God allowed this. Ava ese loa. Manu o lai tau la lata le la maftang. Tātou te le loa. Ai i so i loa. Whawhitai. Na toi a apa tua le tua. Le loa amani. Na ala na ari le tua. Whamai. O te le fi alu i se ori. Ana wa ese lo le ile oti le fala vela. Manaya the last minute. E uia ina so wa, o ina lunga la lo up and down, good and bad. His spiritual journey, but at the last time, he met God through the presence of His Holy Spirit and His Word. And no one is perfect, but we all be perfect by the presence of God. Titilo fulpang tahasa di tutangta. Last minute la le tangata leanga le olanga ato. No I fa mea sa tangata ha lunga lava santa. Toya se minute umal soifo. Ana fa ola kevis. Tangata ia na sa wa kevis. O tatou o tangata ang sal. Ele ai a se silinga le lofo le tua. Ana fi le loto. Ele taunu unga le cheni. E uina wawa ese lo na ola le fala vela. Ai sa toi maua lava le la fiso ta inga male atu. Le angana i loa amani. E moni se ori. He moni foi le lang. Ana lea a maia le fe au amani. Tatou kalesia ya oani fale tono le atali. Peno fe atu le ai si se atotoa. E tofu tatou ma se ai whawhitai le atua. Le ta ua salama his unfailing love. E whaia le lofa le tangata. Ai le whaila le lofa le tua. Le al tatou ese mamau. E a lofa pere tua. Whatalitali pere tua. Se toi fo i mai lana tangata na whai. Ina ia maua le la maftang. Aman, ya. Peno whaantu ele ai a se si nephew po se ni soa ue tusa male tamale. Tua i mawhatia tamale. Ona winga ian tau sa o lele. Anga malu whaaloalo e loto maulalo. Tele ilo atu le si tua lau pep. Ben tau e whaari e ita ngofie ya. Ai ese fo ili pito sa te tilo iai wharenga. Sa au tau mawhai lava. Whaafitai. Ia ua hapena ona alu le tali. Ia ai pele pea oi o matuloto. Pele pea oi le karisia. Ia ai meisele mafitak. Ai ngana lua matatou. Sina mo mauna o se atali e whaaloan. Se atali e tu malo se rima malo se rifire karisia. Nga lue mai fafo. Nga lue mai alaval me fatino e participate lava man. Ile se lau pasene tau tuai. Ya, lana savalinga fale ngangal me sili nan tau. Wale mwhai tato ngalue ngalei po ame. Ona ave tato ile manuia. Se ia vanga na le relationship. Na tu whaftai le ngangal e tari ile. Whātaimi sa whinauai whautanga. Ya ai fulte min to tau fai ai ma to pa uel sa vale ai sa apa mai lava keris ile last minute ma to e fa so tai ma tangi le tu fa ola ia ina ua tingai sa fai lo le grace le tu ma le lava le tu ma hia lona o loa sa tinga ma oia le po ato ina wala nge ua hia by the grace of God ya se vaenga la mon mau wharenganga
nei foi tu le kalesia ia mo le hatali I malona soifua wharenganga ia me se taimi sa whapena ona luesa I foi mal whautanga ia mawhaina foi nisi vaenga ia nau to vai ia te leo ana wo ia sa whapena leo mai le nei vaso e lango lang automati te whai wo tama ia ai o whai wo tein e whiolo lo foi si whai wo le li nei ia ai uio lea ia alu ia AMANI maniona leanga whamangalo lea tali wo AMANI ia a maia se le sona o ngā tātou whiwa I nunga wala ia tau whae te matala ia le oti me uma ia mau tau ola whalongo mau si tai matua ia ma awana I ngalo pipi I le li e manu ia ai o tātou o langa wharengang ia ole hamalosina o al mauna le tātou karisia ona tātou taimi ia ole a tamal tātou pesilitas ia ona Helo tātou whamalos ia on tātou tu ua lo lea no whanganei ia awa ona toi sauninga leanga o fululua le taimi e tau ono tātou iai o ele tunga mau. He's all I need. Talaya maya hanganga pai saunoa maya oi fai do maya so fina ngalo mo mata ono Yesu amen famalosil nei taiao maua mai lea ele tusi sa fai tawina luka nom tau pisfutol fai puelu sulua tots full. Word of encouragement. Manatu autu. Jesus called us to be prepared. Jesus called us to be prepared. Fe au ele toi au ngaya aman. Ele toi langona le atari. A olana toi fe au lea mo fatu.
ma tātou le nei tai au. O mai Iesu, ia o tau tā pena pena. Tā pena i lea. Tā upu sa whaitawina, a mawina fo mai a luka. E tolu ani mea o te fia whātā ua. O lo tā oto i tonu. O le sau noanga lea ke viso. Jesus called us to be prepared. 3 things I need to emphasize about Jesus' message for us this morning. The first thing is invitation. Jesus' invitation. O le vala ulia na tātou whalongo na po. O le invitation. O tō uma o e mawhatia o mai. Le nei tai au. O le vala ulia fo ia kebiso. Sa avelo na nu uma ona so. A lea ua a mai a tātou nu esi. Mai le tala luka. Na ui ane leo ke riso ia ai ma whaoa ai. Ma ia tā la i atu, ma whono atu. Le wala au. O le alofa mo ona tangata. When Jesus went through towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem, some asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Jesus said to him, make every effort to enter through narrow door, because many will try to enter and not be able to. Ma Yesu le vala aulia, iona so'o matangata i utaia, ia outou fina finau ia ulu atu le whaito toa va api api. A wau te whai atu ia outou, e toa telela tau te sa ili ia ulu atu ai le whaito toa le nā, ai le mawhawhai lato. That's a message of the invitation. He went through cities and invited all people. Make every effort to enter through narrow door. O le wheau tau mo moli le nā i lono nu. Te loa e. O le wheau funa nā mo tātou nu esi. Lau su mai ma tātou o mai. Mai Yesu fatu. Be prepared. Be prepared. AMANI's parents, AMANI's families. Jesus called you to be prepared. Prepared to receive and answer his divine invitation. Ma Yesu tato ta pena tato huile wala va piapi. Ma le fai toa. What does it mean? O le tato te ola i le lalo langi. Le fai toa va tele iei le freedom. E pule a oe le mea te fai. Te ola oe le tuina nau ma le ana. Sala po le halava. It's free. No limitation. But Jesus invited his people, hey, change the door. Turn back. Leave that broad and wide door back. Come to the narrow door. Who is the narrow door? Jesus Christ. Mai su o nei le ala o pumoni ma le ola. O ia le whaitu toa. Mai de liu mai ina sau ia tea. Whaitu toa ia na fi nau le atali nei. Sau le whaitu toa wa piapi le whaotang. Le lewa a toi fōi le whaitu toa wa tele. Toi sau le whaitu toa wa piapi a toi halu fōi le whaitu toa wa. But at the end of his journey, na toi fōi mai lava ele whaitu toa wa piapi. A lea na toi sa ili a Yesu. Ma mai ele vese lea, ma meditate lo na roto, ma opena na roto. Fai mai, o te alu yake viso, o te lefia alu li taunu unga o lea wala wateni. Lele na fifia le uloto. E ui sa fai ngata ma leanga, ma lunga ma la lo. But at the end, na toi baua le laso tanga ma ke viso.
o le invitation. That is Jesus' invitation. So let us prepare to enter the narrow gate. Who is the narrow gate? Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pauale al fai toa, tong tato ui ai. Ya ingo no rangi. Fe au rea ngo rangi mo tato. Tato ui ya ke visu. How to enter that narrow door? Hey, through repentance and believe in Jesus Christ. Lato uma we fa tu tua ya te ya na ya avatu ya ile manuia. Leo lai fa wa. That is the first part of Jesus' call. Be prepared to accept the invitation. Question for us this morning. Are you willing to receive and accept Jesus' invitation in your life? Wow. Jesus is the way. Our money is gone. Maybe Fatu tomorrow. Maybe you next week. But if you die without Jesus, the narrow door, where will you spend your eternity? Where will you be? My AMANI, I do this for my Lord. I don't want to go to hell. He already knew. The second thing mentioned in this chapter is about separation. Invitation, Jesus' invitation, and separation or Jesus' judgment. Faipo lusu lima lusu walu. Fai tala Yesu. Ona tu lai leo le matayo le fali. Mapupuni le fai tutoa. Ona tutu le fafo. Matutuli. Matuitui le fai tutoa. Ona fapea mai leli ie. Ya e to mai ya te matou. A tali atu ya te o tau. O te le loa o tau pe mai fea. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside, knocking and pleading, Sir, open the door for me. But he will answer, I don't know you or where you come from. What a sad response from Jesus. Separation. Tato tele o fatasi ele manuia. Ale fai lo Yesu. Ele asa tapuni ale fai to. Ele asa yo o mai ele maliu maleu. Ona le to ia ile se tisi. Mai ona ava ese leo ilato. O ilato na o ena receiving an application, an invitation. Also fu maola. Ele ma fai tu atu leoti. Ona tato to receiving an invitation. Now mai su au te tu pele fai to toa mo tui. Ai se tama se ise fa longo leo. Te tala mai. Open the door of your heart to receive the invitation. Jesus Christ in a nei separate. Talo fai. What a sad news. Pe a fai o tato le talia ina le walau lia. Au tato wola nei. Ai o mai leoti. One day you're going to stand and knock the door. Jesus, please open the door for me. I was involved in church activities. I was doing your will down there. Sadly, the master said, go away. I don't know you. Jele loa. He ainga friends AMANI. Sai loa AMANI lalo nei. E yai le mea e tau siel, len me telefiari na. Len to vite na ya Yesu fa pena foi. Wa ai pele le nei tai au. Toi prepare, toi manatu. Nei fa po ia yo fanga le vala au le tua soi fuam le ola. Ta pena. Wa ai oi te ena ke visu. Ioi. Yai le freedom me uma. Now Yesu lona no. Hey, fi now yo to ui ile fai to toa pa pia. A inga tua mata tole ne yas. A fai wa e ile fai to toa wa pia. Tu mawa. Tu mawa ina fai to ana.
leanga ia le taimi te ai. Ia le taimi o atu ai la tona te ena le wala au lia lea ona fiu lea e tui tui. Ma isu te leilo oi. Oi fafo le mea o iai le tau whanitangi a wei. Ma le lili wau ni prepare now. Decide now. Confirm now. Your ultimate destination. Because there are two destinations for us all. Heaven and hell. If you want to go to heaven, receive Jesus Christ. He invited you to come. If not, be prepared to stand outside and knock the door. And Jesus said to you, away from me, all who doing wrong things. Fail now. Ai le judgment. Te le anta to me a oti loa oi wa mapu te le toi langona. Hey, toi whamanatu le fionga le tua. There is a final judgment. You're born by yourself. You will die by yourself. And you will stand by yourself before God's judgment. But the encouragement, be prepared. How? Repent. Open your heart. Surrender your life. And accept Jesus, the narrow door. And the last thing mentioned in this chapter, the word celebration. Verse 29-30. Prepare for eternal celebration. Wow. At the end of his saving separations, there will be great celebration in heaven. Pamele tala. Ona o mai umaleo e tonga matu masasai. Ua fa poto o ta oto ma ai fadas. Picture or sign of celebration. Wow. There is a great celebration in heaven for those who have received Jesus Christ. For those who already accepted the invitation. Jesus Christ in their life. While they were living, Jesus will celebrate. Manaya. Na taunu unga le tangata. Na tapena, na te talia, le valau lia. O le manuia e whawawa. Ai fatas. No nofo fatas I ma futa fatas. Ma isu a o ai se whalongo lo leo. Te tala mai. Te ulu whale. I will enter and dine with him. Ma te tarisua. The question. Are you willing to be with Jesus Christ in this great celebration in the future? Wow. Why not? Be prepared to be with Christ in this celebration. But this is the truth, the reality of God's will. One day you're going to die. There are two destinations. Decide and choose your final destination. Walua mani tatou taiao. Manaya lo tu ua le malo manaya le usufono. O lau sunga. Ai o mai angelu le tua escort o le ola whawawa. Tau te ai. Tau te whiwhia fatas. Ai a whaiele ai. E ai la le isi no wha. E tangi. E unifo. E oi. E vela. Vai le maua. Ma la sal. Sa ola, sa feoti, ai se ese taunu. Na alu le maua i se oli. Na tangi, na langona, fia maua se vai malu, tal fai. Ai sa iai ona manaonga. Na ola ina, e le vave na oti ai. Lala le mana o Yesu, mo fatu, e aingo no langi o anovo. Be prepared.
try to accept Jesus. He is the narrow door. The narrow door, He is the door. He is the way to eternal life. Celebration. Pe a whai tātou te taria le valaule. Jesus' invitation, Jesus' judgment or separation, and Jesus' celebration. Whea le mea te manao hai. Te whia iai le tau samanga, whātasi ma le tamae ma moe. Pe te whia iai le whawhanonga e whawawang. Your current decision depends, or your final destination depends on your current preparation. Prepare now to receive Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He says, no one comes to the Father except through me. Whiaulena, mani mo tātou uma le nei taia, tātou sauniuni. Matapena, nei e tangi nei whasenga, ai e alu taia, au se oli whetau I maue. Tapena, pena foi pao, pena whanau, tātou tāpena pena. E ala le talia o Yesu le whaito toa, wa api api relangi. How about you this morning? Have you made a preparation for Jesus' calling? Wow. If you want to receive the invitation, Jesus says, come to me. Take my yoke and learn from me, and I will give you rest. Yeah. Yaile. Tama whananga le tua le ainga. Tātou tāpena, tātou sauniuni. Pei ona to pena le atali I le toe lasi minuti o lona ola. Ina ia la toe mafuta malona matai. Prepare now while you have time. Prepare to enter the narrow door of Jesus. Prepare for your judgment day. And prepare for the great celebration with Him in heaven. Mana ia ya ele ola pea tātou. Nala lea. Tātou tāpena ne I o mai le oti ai le mauti noa po whea le whawawau o le aiai po le langi po le se oli ma le malaia le whawawau whiau lea mo tātou e le toi au ngā ia amani ai au ngā moa e tāpena ia wai le whapeau la unga te ua e moane whai whiau fui o fui se oli liste pe a whai le Maoni leo langa I le tua. Tātou uma, lea lea be prepared. E ala I le soifua wha lea ngāng. Tātou wola wha pa ia ina mo kerisi. Manuia tele a inga na lua. Manuia la whainga luenga, manuia wo amani. Amani's friends who are here. That is his last message for all of you guys. Need to come to the narrow door of Jesus Christ. And then you will receive blessing and rest for your souls. Rest in peace, my number one nephew. Alwia, manuia malang. Ona Yesu. Amen. Kawina, whiau nei taiao, tātou team. Swinal Peselea, I'm sorry, Lord. Heart of worship. Dalamay pelalo. Ole alama, si tama whainga tama. Awalama nei vaya lo tanto, wala vivi ile tu. When the music
about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Let us pray. Oe lava na e au maia le tangata. Wai toia va ese foi le tangata. Na vi inga lava na whamanu ni ato. Whaftai i lau mafutai na i mata. Whaftai o mai ar samninga ai o le atari. Whaftai i lau upu. I lea o ngā mo amani. Ai tapena i mātou. Mātou saune talia le wala au. Ala ia te oi Yesu le liana. E ta pena ai mātou. Mo lau wha musinonga o wha tarimai. E wha vai le talia o le wala au. E ta pena ai fo i mātou. Mo le tau samaanga. Tele i le langi. Pe a mātou talia le wala au lia o kewisi. Ulu mata fo lau. Fe au le ola. Ina ia mātou tā pena pena leanga o AMANI nei. A o mātou tai au. O nei, e ta pena ai lo mātou tai au. Whamanuia tele, ia i ai, ia e kalesi, ia e meise wō ma paa. Pinatu le nei taimi lea mātou. Wangatu i lunga le ala, e iai, whalawe lawe le mātui ma le mangao le maa e whalawea au. Ia tau no manuia le whainga malanga, lau whanau lona, o dio sanga tu mau. Ia whamai aina ona toi saumi. Manuia mai whamangalo le atari, whamangalo i mātou. Ia vi ia oi whamawau ona Yesu. Amen. Ia, alo le unsai, whaftai le, rava pale, ia o tātou atunu, o le a tātou mori atu sao le atari, ia, just to inform and let us aware about manuscript, ia o tau sisila, ia oro iai, ia la tau ia, tōni ngumu buongo le viuli, ia, to respect la tau sa, mafuta, teimi iai, ia, lea ua whanoi mai, tena whaina, lato las, ia lato pasika, sa lato whanwalo e skotairona, ia, lato talia, mori atuai, ia lato le whanwalo, tena ia lato te whanwalo lea sa lato wō, ia lato wō whatasi ma lato, ia fusi si ave pasika, ia ela uatu pasika, ia kato wo katas, ia pasisi lea, ole tunga maui mankau Memorial Garden, tolu ono tasi Puime Road, really, amaya, ia, o te hani ro mota, e mafata mafutanga, refreshment, ai la, ole meto tia phone call, se Full River, Noel, Fairnside Road, i really, e le mau mai a, na lo kamilo mai a, tau mai mokiri, mori, tau, na sawa ia rea tu whare oi toi fōi, nei ngai nare, le hol na, ia nara pai e tātou whamastino ia, a lea tātou munmuri tu o whanti, ia o le lira lea tātou solo, ia a lea tātou mori sa aisisi le lea, ia tātou respect nei tātou wore whawha, ia, e malela tō whaaroro pasita, malela tō tāngale, ia, ia le whamirianga le tua, ia le peace, ia le whangalemi, tātou whenua i uma i o i le kō a wās whamaristino. Ia, se tala lea, ia, ai, kusang nei ase, mo le atu. Ia, ole, saro e lei le whakapulengi na moama, misalo ai alo i tonu ole ya te wa ala to ai mangere ya to foi mai ya uma to maftanga le i mantava mo ya ti mali ma roba ftai ya samela ya sei o mai ya